باش خوندەکانên menîn hêja mamosteraneya me biran şêbîrkarî bidin wan yê refa heftê. Îro em ê bi dest wanayeke xwe ya nû bikin, em bêjinê de rastinhevî. Ka min niha meyzên bi hevdûra rastinhevî çi ye û em çawa giriftariyê gotên ser em çareser dikin. Destpêkê bêjê me dibe dema du rastek cem hebin. Li vê derê rasteka dî yek û li vê rasteka dî du. Cema çend rastek hene? Du rastek in. Rasteka dî yek, rasteka dî du. Dema ev her du rastek cem hebin, rastekek wan bibirî. Rasteka em ê navê vê rasteka ku wan dibirê em ê navê wê bixin dî. Li vir çend goşeya cem çêdikê? Cem min heşt goşa tên binavkirin. Li vir goşeya yek, li vir du, li vir goşeya li vê derê sisê, li vir çar, li vir pênc, ev de şeş, heft, heşt. Çend goşa cemên çêbûn? Heşt goşa. Ev goşeyên goçê bûî em ê niha meyzênên çi goşa yeksanî hebin, çi goşe jî berova jî hebin, çi goşa cema cûreyên wan em ê diyar bikin. Cem me destpêkê dibêje goşeyên hindir yên berova jî. Goşeyên berova jî yên hindir. Ev goşe dibêje goşe çi ne? Goşeyên berova jî yên hindir. Cem niha ez werim li va rasteka dî yek û dî du meyzînim. Navê wa yê hindirin. Dibêje me ew goşe di hindirê dî yek de ne û dî du de ne. Lê her yek ji wan navê wa berova jî ye, her yek ji wan ji aliyekî cuda ji rasteka dî ve ye. Niha em werin goşeyên hindir meyzên cem sê û çar, pênc û şeş hene. Ev goşe hindir in. Dibêje lê yê berova jî dibe her yek ji wan ji aliyekî cuda ji rasteka dî de ye. Mena tu li vir cem min goşeya çar yeksanî şeşa û sê yeksanî pênc e. Ev goşeyên berova jî ne. Cem min li vê derê goşeya çar û şeş ev her du goşeyên berova jî ne. Goşeya çar û goşeya şeş ev goşeyên berova jî ne yên hindir. û cem min goşeya sê û goşeya pênc. Li vir goşeya sê û goşeya pênc ew jî goşeyên berova jî yên hindir in. Goşeya çar û şeş meyzên her du jî her du goşa di hindir wê rasteka dî yek û dî du de ne. Lê her yek ji wan ji aliyekî cuda ve ji rasteka dî ve ne. Ev goşeyên berova jî yên hindir in. Cem me cûreya di duê cime heya dibêje goşeyên berova jî yên derve. Goşeyên berova jî yên derve çawana dibêje ew goşeyê ku dervê dî yek û dî du dikevin. Wek goşeya yek, du û heft û heşt. Goşeyên derve yê yek û dî yek û dî du ne. Lê her yek ji wan jî aliyekî cuda ji rasteka dî ye. Cem min weke niha ez didim navê wê berova jî her yek ji aliyekî cuda ve hatiye. Cem min wek mînat ya goşeya yek yeksanî hefta yan jî goşeya yek û ya heft ev berova jî derve ne. Cem min goşeya du û heşt. Du û heşt ew jî yê berova jî yên derve ne. Goşeyên berova jî yên hindir dikevin hindirê rasteka dî yek û dî du de û her yek ji aliyê cuda ve ji rastekbira dî ve. Lê goşeyên derveyên berova jî dikevin derveyê rasteka dî yek û dî du de
وهر يك جوان آليك جدا واج راستك برا ديبا وكا يك وحفت دو وهشت. جمع هنا گوشين سيمتريك دبيجنوا. جوريا سي دبي گوشين سيمتريك. گوشين سيمتريك چاوانا دبي يك جوان دهندري راستكا دي يك و دي دو دايا يك جوان جدر ويا لبهمان آلي وك گوشيا دو و شش سي و حفت يك و پنج چار و هشت. يك جوان دهندري راستكا دي يك و دي دو دايا و يك جوان جدر وي هر دو راستكايا لي هر دو گوشا پيويسته بهمان آلي بن. گوشين سيمتريك وك گوشيا دو و شش دو و شش وك گوشيا سي و حفت سي جمع هيا الفيداري گوشيا سي و حفت وك گوشيا يك و پنج گوشيا يك و پنج گوشيا چار و هشت گوشيا چار و يا هشت افحمو سيمتريك. گوشين سيمتريك دبي چاوانا دبي يك جوان دهندري راستكا دي يك و دي دو دايا و يا دن دجدر ويا لي هر دو بهمان آلينا. سي جورين گوشيا حتى من هابرن گوشين بروواجيين هندر گوشين بروواجيين دروا گوشين سيمتريك. گوشين سيمتريك مانگو هر دو يك در ويا يك هندر لي هر دو بهمان آلين راستك برا دينا. جمع گوشين هندرين هنا. جوريا چاره گوشين گوشين هندرين او گوشين كو دهندري راستك برا ديك دهندري دهر دو راستكا ديك و دي دو دنا لي بهمان آلية راستك برا دي دنا. او گوشين كو دهندري راستكا ديك و دي دو دنا لي بهمان آلية راستك برا دي دنا وك چار و پنج سي و شش. او گوشين كو دهندري هر دو راستكا دنا لي بهمان آلينا وك جمن هيا گوشيا چار و پنج وك گوشيا سي و شش سي و شش. جمن گوشين هندرين تبيني كوي هيا دبي تمو دايم هر دو گوشين هندرين هف تمام کرن مبرين ها مبر گوشين هف تمام کر پیوانا وان کمبونا پیوانا هر دوکان صد و هشته. گوشين هف تمام کر جمع پیوانا وان صد و هشته. جمع دبيجي دما دو راستك جمن هذا و راستك براكا وان قطبكي دبي هر دو گوشين هندرين ين بروواجي يكسان وقت نهاز كارن بيجم چار يكساني ششا سي يكساني پنجا گوشين هندرين ين بروواجي يكسان گوشين بروواجي ين دروا او جي يكسان دبي گوشين سيمتريك جي يكسان و گوشين هندرين گوشين سيمتريك يكسان ليه هندرين جمن بي كومبونا هرد كان صد و هشتيا هف تمام کرن. جمع تبينياما چد بيجي دبي دما دو راستك جم هبن هر يك وان ببري هر دو گوشين بروواجيين هندر يكسانن هر دو گوشين بروواجيين دروا يكسانن هر دو گوشين سيمتريك جي يكسانن هر دو گوشين هندرين كومبونا وان صد و هشتيا يانجي هر دو گوشا سيمتريك. جمع توريا واجيوه چل بيجي دبيجي دما جمن دو راستك هبن دما دو راستك هبن و راستكك وان ببري راستكا ديك و دي دو الفر راستكا دي وان ببري دبي دما هر دو گوشين بروواجي يكسان بن
وê demê her du rastek rastin hevin. Dema yek yeksanî didobe, goşeya yek yeksanî goşeya didobe, wê demê dî yek rastin heve bi dî didora. Dema du rastek cim hebin, ev tewriya vajî çi dibêje? Dema du rastek cem hebin, rastekek wan bibirî. Her du goşeyên berova jî yeksan bin, wê demê her du rastek jî rastin hevin. Di vê derê de jî em karin bêjin dema her du goşeyên derve jî yeksan bin, hingî her du rastek rastin hevin. Dema her du goşeyên sîmetrîk jî yeksanî hev bin, her du rastek rastin hevin, yan jî dema li vê derê ev goşa yeksanî vê goşeyê bê, ev goşeyên hindirîn yan jî biborînin her du goşa kombûna wa 108 bê hev temam kirbin, hingî her du rastek rastin hevin. Cem min dibêje tewriya vajî dema di rastek cim hebin, rastekek wan bibire, her du goşeyên berova jî rastin hevbin, hingî her du rastek rastin hevin, yan jî dema her du goşeyên derveyên berova jî yeksan bin, her du rastek rastin hevbin, yan jî her du goşeyên sîmetrîk yeksan bin, her du rastek rastin hevin, kombûna goşeyên hindirîn yeksanî 108 bê, dîse her du rastek rastin hevin. Cema encamên hene. Encama me destpêkê dibêje çi? Dibê dema du tîk cem hebin, gom navê wê xist dî, me ev tîk navê wê kir a im, ev navê xist î dî. Got dema cem min a im tîk bê li ser rasteka dî û î dî tîk bê li ser rasteka dî, wê demê a im rastin heve bi î dîra. Wê demê her du rastek rastin hevin. Dibêje dema a î ev hêmaya tîka, hêma tîk li ser dî bê û î dî ew jî tîk bê li ser dî, dibêje wê demê a im rastin heve bi î dîra. Du tîkên li ser heman rastekê rastin hevin. Du tîkên li ser heman rastekê her du tîk rastin hevin. Wê demê a î rastin heve, ev hêma rastin heve bi î a î rastin heve borîn vir a ima. A im rastin heve bi î dîra. Cem min rastin hev dibêje du tîkên li ser heman rastekê rastin hevin. Du tîkên li ser heman rastekê rastin hevin. Cem me dibêje dema du rastek cem hebin. Li vir dîyek dî du û li vê derê ev dî. Dibêje dema dî tîk bê li ser dîyek. Cem min dîyek rastin heve bi dî dora û dî li vir ez ê li vir nîşan kim ji bo min nexebite, li vir dî tîka li ser dîyek, wê demê dî tîke jî li ser dî du. Dibê tîka dema du rastek rastin hevbin û dî tîk bê li ser rasteka destpêkê, wê demê tîke li ser rasteka din jî. Dibê dema cim min du rastekên rastin hev hebin, dî tîk bê li ser rasteka destpêkê, wê demê tîke li ser rasteka din jî. Cem me encama siseyê çi dibêje me?
دبي سي راستك راستن هف هبن جمن سي راستك هنا دي يك الفيدر دي دو والفر دي سسي جم دي يك هيا دي دو هيا دي سسي هيا دما دبي دي يك راستن هوا بدي سيرا ودي دو راستن هوا بدي سسيرا ودمي ديك راستن هوا بدي دورش ودمي ديك راستن هوا بدي دورا دما ديك ودي سي راستن هوا ودي دو ودي سيجي راستن هوا ودمي ديك ودي سيجي راستن هوا جمع انجاما داوي چد بيجي ما يا داوي دبيجي دما قلك راستك جم هبن ودراستك وان ببرن دما الفيدري جم راستك ديك الفيدري يا دي دو الفر دي سسي يا داوي دي چار دبي دما اف راستك جم هبن ودراستك وان ببرن اتش يك و اتش دو دوان خالان دا جمع خال هن الفر خالا آيا الفيدري خالا ببيا الفر خالا سي الفر خالا دي الفرجي خالا دابر الفر بي دابر خالا سي دابر خالا دي دابر جمن چار راستکن راستن هف هنا اف راستک راستن هفن دبي چار راستکن راستن هف هنا و دو راستک وان دبرن دخاله بي سي دي دا دابر بي دابر سي دابر دي دابر دبي دما اف پارچا چتگه اف پارچا یکسان بن پارچین بروواجی یان جی برانبری وان جی یکسانه دبی جمن دی یک راستن هوا بدی دورا راستن هوا بدی سیرا و راستن هوا بدی چارا تمام اتش یک و اتش دو جمن و خالان قطتك یان وان راستکان قطتکن دخاله بي و سي و دي دا جمن گو پارچا بي يكساني بي سي به و يكساني سي دي به و يكساني بي يكساني بي سي به و يكساني سي دي به دبه و دمه جمن اف پارچين برواجي وانجي يكسان بن و دابر بي دابر يكساني بي دابر سي دابر به و يكساني سي دابر دي دابر به دما راستك جم هبن دو راستك وان قطبكن خالان دا او پارچين نابرا وان دا يكسان بن هنگي جي پارچين برانبري وان جي يكسان في اواي ام گهشتن داويا وانه خو از بهوي موجه سود ورگرت به هندکارین مین هیجا که ام هنداریه بهوره چاره سر بکن رو پلا صد اونه برسایه کمین دبیجه مکا برسوا راست هل بجیرا هر دو گوشین برواجیین هندر مگو هر دو گوشین برواجیین هندر تمو دایم یکسانه دبی هر دو گوشین هندرین مگو هر دو پیوانا گوشین هندرین چقاسن 108 و دمی امتن ناس کرن کو هف تمام کرن گوشین هف تمام کر پیوانا و 108 هر دو گوشین سیمتریک یکسانه گوشین سیمتریک مداد ناس کرن گوشین برواجیین هندر یکسانن گوشین برواجیین در و یکسانن ین سیمتریک جی یکسانن و ین هندرین هف تمام کرن پیوانا و 108 جمع الورد بيجي كالفر نرخي اكس جمر ببينا ازي چاو نرخي اكس بينا نها ازورم الفر گوشيها سي و دي از مجزنم الفر جمن بي و سي دي راستن هفن
وê demê goşeya C yeksanî goşeya diya goşeyên hindir yên berovajî ne ew jî nirxê wê 2x e. Em zanin goşeyên hindirîn yeksanî 108 ne. Got ham danî B goşeya B. Ez komî goşeya C bikim yeksanî encama her duka 108 ye. Goşeyên hindirîn kombûna her duka 108 ye. Goşeya B nirxê wê x e. Goşeya C nirxê wê dane min 2x yeksanî 108. Ez werim x komî 2x bikim 3x mirçetbe yeksanî 108 pila. X wê demê yeksanî ev bû min hevkêşik. X yeksanî 108 parvey 3 X yeksanî cem min 6. Ev x nirxê wê 6 derket. Li vir cem min x ev goşeya B ye. Goşeya B nirxê wê x e cem min 6 derket. Kes goşeya D ez ê çawa derxim. Goşeya D yeksanî 2x e. Wê demê goşeya D yeksanî ez ê 2 hevdanî 6 dikim goşeya D yeksanî 2 hevdanî 6 120 pila. Cemin goşeya D nirxê wê derdikeve 120 pila goşeya B derdikeve 6 pila. Me got her du goşeyên yê hindirîn yeksanî 108 ne me her du goşa me komî hev kirin x komî 2x yeksanî 108 x komî 2x 3x 3x yeksanî 108 x yeksanî 108 parvey 3 x yeksanî dema 108 parvey 3 dikim 6 derkeve. Ev 6 nirxê x e. Ev cem min goşeya B derket. Goşeya D ez ê çawa derxim ez ê 2 hevdanî 6 dikim derdikeve 120 û vê dawî me pirsê xwe me bi dawî kirin pirsa 3 û 4 man ka bi hev re li malê çareser bikin û em ê bi hev re em ê çareseriya wê bimînin di nav xêr û xweşiyê de xwendekarên menî hêja.